Higher secondary के पास सुमार तो CUET मतलब Central University Common Entrance Test laso CUET exam ki top dam ji afan penal an akisum dulu po laso lam ke bang idung social media pen kape hin sami itu hana pachini lo itong center dak difulong mate kambeng long habitat penso penangana adimalong bang lasong long asam long bang long yerkem itu lasong mong pen Guwahati, Golaghat, Tezpur, Silchar, lapen Dhemaji, long nerkep ni adim long do. Lasong mong pen sini tum asong maratum non exam ki tok dangi atum ke Karbi Anglong pen 4,572 a student do. Arts do. Commerce do 492. Commerce. Lapen science do 770 student. Lapen West Karbi, that is Karbi Anglong, okay. Non West Karbi Anglong bangke 1,463, Commerce bangke 25, Science mite West Karbi Anglong bangke ni. Lahai asomara too. Not CUET kitok dani apan Guwahati punon Jorhat punon nohole tok dani pasane CM sa alang di nilifan phone pensanin ng cicak cingkicit han pensi je Karbi Anglong Autonomous Council CM Relief Fund pensi pipon po lantu mafan kedam ke bando ansa me lapel ijo ke doi afan itum council pen biarpun po matro alang tum nang apply nang po laso ke apply pen lai tum lato afan tangka mahako an ma sami CM Relief Fund pen itum pipon po lake CUET ki pidunji laki non se akimila pining na se introduction lasi kebang ziar ni afana bangke nitum on process claim bom no laso afan ke process ke dilhilong si apply nang komi hada pen si itum apply na ko nitum education secretary do na pen nitum additional director do atum fan se already nitum discuss do no meeting na do lo laso kutang on process lo pining ke abilo tema takiwan ziar ni bangke itum dakar ben long si so exam sabit di long po jong si kar ben long si itum long dolo di fuambong nani dolo butangte 4 district ambong it's example like Hojai di Mahasao West Karbi Anglong latum an ke dak di fulong si exam ke na so CUET exam ke nang pilong po lasil laso afan communication apa kidam ke bala kisung kijoy kit heki apa itu on process kembang langta itu CM sa naping kada ting situ non tak tempon